Inondée par de véhicules, de motos et autres engins roulants, la ville touristique de Goma, au Nord Kivu, n'avait aucun espace érigé pour les parkings, surtout pour les transports en commun. Avec l'AFC M23, sous la gouvernance de Bahati Musanga Erasto, les projets de réhabilitation des parkings sur les axes ciblés évoluent à pas de géant. C'est par exemple le parking dénommé Massissi. Celui-ci était placé sous la chaussée de la route nationale numéro 2, en direction du territoire de Massissi. Conséquence, des embouteillages, des accidents qui étaient le vécu quotidien des usagers de la route. Vite, le gouvernement provincial du Nord Kivu, à la tête Bahati Musanga Erasto, a lancé l'offre pour la construction des parkings. C'est l'entreprise de construction Net qui exécute les travaux. Il y a 2 semaines, les travaux évoluent. Comme nous l'explique ici l'ingénieur Charles Ndekezi, qui fait le suivi des travaux. Donc ni desengorgement ya hii mwingine juu watu bakwe wanatoka kule wanashuka hapa wanaenda mpango zao. Kazi ingine ya pili ni kufanya kazi ya parking public. Ya parking public. Hii parking ya public iko na etape 3. Kuko parking ya kwanza ya mabisi. Hizi mabisi za kutoka Sache, Mugunga na kando kando zenye zinaenda muvile ya Goma. Zitakuwa zina parking hapa. Zinakamata abiria, zinawapeleka mjini Goma. Donc hii ni parking public. Mabisi, trois-pine, mabajaji zinakamata abiria, zinawatosha hapa, zinawabeba Goma. Na kuko zingine za kutosha watu hapa zinawapeleka Mugunga na Sache, Masisi, Ruchuru na Walikale. Hii ndio kazi ya ndio etape ya kwanza. Etape ya pili hapo chini. Kuko mamoto zenye mnaona kubarabara. Ulivua pale chini. Mamoto za kutoka kubarabara za kuparkinge kubarabara hazitakuwa tena. Zitakuwa zinaparkinge pale katikati. Zinapeleka watu wakwenda Masisi na wakwenda Mugoma. Donc ile parking inaitwa Masisi, parking ya Masisi itakuwa pale inakamata watu wakwenda. Ile inakuwa hapa barabara pale. Ile pale fasi ya embouteillage. Donc tuna desengorger embouteillage kutoka kwa Ranine station Simba na hapa kwa parking ya Masisi. Moto zote zitashuka zinakuwa kwa parking hapa. Une main-d'œuvre locale est à pied d'œuvre. Ils sont à plus de 500 Congolais qui ont été engagés pour ce chantier. Hapa tuko na autorisation ya kutumikisha 500 personnes va main-d'œuvre permanent mukazi ya kujenga mabarabara. Tuko na autorisation ya kutumikisha 100 personnes mukazi ya kusensibiliser watu juu batoshe embouteillage mu barabara. Donc au total tunapaswa tumikisha 600 personnes sauf venye wanaweza pata shida yoyote, lakini tuko na ruhusa ya kutumikisha 600 personnes kila siku. Les passants habitant le quartier Keshero n'ont pas manqué à saluer ce projet, d'ériger un parking dans leur milieu. Nasema merci sana kwa gouvernement ya sasa. Mungu aibariki sana na aitie nguvu. Hapa kulikuwa mubaya sana, vilikuwa vimaibu, watu banaanguka, banafanya aksida ovyo ovyo juu ya kutereza, maana moto ikapanda inatereza, watu wanaanguka, wanavunjika, wanalumia mbaya sana. Lakini kwa sasa niko naona changement. Asante kabisa na courage sana. AFC M23 na baremercier sana. Na Mungu kabisa aendelee kuwatia nguvu na kuwapatia moyo kwa kazi yao wanafanya, basivunjike moyo. Sababu hapa mbele ni ushindi tele Mungu awabariki sana. L'ingénieur qui explique ce projet dit avoir gagné de par son expertise la construction de notre parking au quartier Mugunga.
Celui-ci désengorgera ses taxes SAC et Goma où les engins, camions, motos en provenance de l'intérieur, disons mieux, le territoire de Massissi, Walikale et Lubero, c'est là qu'ils auront à stationner avant le déchargement ou chargement, explique l'ingénieur Charles Ndekezi, chef exécutant les projets du gouvernement provincial sous la FC 123. Hii haiko ndio parking ya kwanza. Hii inakuwa parking ya tatu. Tuko na parking ingine ya Mugunga, nayo iko mushantier. Ile parking ya Mugunga ni parking ya mafuso za kutoka na makamyo za kutoka Masisi, Walikale, Lubero, Bukavu zinadepose mizigo ku madepo. Hazitakuwa nafika tena mumungini. Kisha makamyone zinakamata ile mizigo zinaibeba mungini. Kisha abiria wanakamata mabisi, mataxi voiture zinaingia munji ya Goma. Ce parking, situé non loin du marché officiel dénommé Kisoko par son sens péjoratif, impactera les activités commerciales, comme l'ont expliqué le boutiquier. Nous sommes à Mugunga, à une vingtaine de kilomètres au sud-est du centre-ville de Goma. Tunashukuru, ile ni lombi ya mzuri sababu tuliendelea kuchunga na hii parking na hamu ya mingi, lakini bado parking haikufika. Tunasema Mungu amebariki kwanza, tunampigia asante sana. Juu na sio parking kafika hapa ni maendeleo kwetu na tutafanikiwa kuvya mingi. Namna gani? Namna gani? Sasa sisi wenyewe tuko tunachuruza bunga, kuko parking kuna kwa vitu vya mingi. Tunaweza toka na mbunga tunaingia na mwingine marchandise, tunapata wakilia na watoto wanaendelea kuishi, wanapata maisha mzuri. Hivi ibunga imefika hapa namna gani? Hii bunga watu wa kumagari njoo wanapitaka, anatuachia sasa yake mbili juu na sisi tupate kamurongo. Parking ikifika hapa itakuwa imetusaidia sana. Yu depo ya bunga haitembei. Mimi kama uko parking mtu anaweza tia na kambejeti kabenye wanauza. Kama guverneur anatusaidia analeta parking hapa anaweza kwa ametusaidia sana. Habari yenye tuko nayo ni tunangoja parking kwa sababu guverneur alisemaka hapa wakati alikuwa kuzungumza na wakaaji, akatuambia kama kutakuya parking hapa. Kufatana na ile siku mpaka hivi parking tulishangojea, tulishakosa. Na watu yote wanaingoja kwa hamu kabisa. Parking kakuwa hapa, kazi itaendeka mzuri. Kwa sababu chakula itafika ni hapa, kila mtu atatoka kule yuko kuitafutia hapa. Na gari zote zitakuwa ni hapa. Kwa sababu ile ya kupakulia njia inasumbua wakaaji sana na watu wanagongewa juu ya kufanya parking kwa barabara. L'association des menuisiers n'a pas manqué à remercier la FC 123 pour les innovations du secteur du développement, sans oublier la sécurité assurée, fini le calvaire des tueries et banditisme à grande échelle, a dit le président, retrouvé dans ce marché mouroir. Viongozi kwa leo walituaidia ya kwamba soko italema kwa muda kidogo. Yaani kwa kuonesha kwamba italema walituanzishia kwanza parking, hata kama haijaisha inaonekana kuwa. Na hivi wako msensibilisation ya kusema eti watu wengine watoke ndani ya mji wa Goma kutoa ile mambutiaje ya mambao na makitu ingine ili wakuje kufanya kitu yote kwa soko ya Mugunga. Kwa hii soko kama ya Mugunga itaweza kupandisha soko ya Mugunga, kwani na projet yenyewe ilikuwa tangu zamani ni kwamba sisi tuinstale huku ili mwingine ongezeke, watu investir ndani ya huku Mugunga ili kukue nako kabisa mwingine, yani quartier develope davantage. Moto kwa leo kwanza tunaweza kusema huko na wengine utakuja, kwani liwali alikuja hapa akasema eti atatia transport, na transport tuliwahi kuone na panda. Tunawafika na tuna imani ya kwamba ile kura ya SNEL itafika ndani ya soko hii. Yani hii kura yenyewe kwa hapa ya soko de tuliweza kufanya manevre yote ili tufikishe. Sisi wenyewe tulifikisha huko Mugunga. Avec la FC 23, ils sont confiants que ce marché public de plus de 4 hectares sera construit, ont-ils déclaré. Tunaomba kwa liwali wa jimbo atutimizie ahadi aliyotuahidia ya kusema eti atatuaktivele parking. Yani parking yuko active ili makagezo zikuwe zinakuwa décharger hapo kwa kudegager ville ya kwa assainir ville ya Goma.
na kutuletea wachuruzi ambao wote wale wakingali wanazagara ndani ya muji wakuje kulemesha soko. Au quartier Kahembe, à l'endroit dit entrée petite barrière, c'est là que le parking est érigé. Il est opérationnel. Les embouteillages appartiennent au passé. Les taxis se rangent en ordre pour démarrer les courses et transports en commun. Kwanza ninashukuru kwanza Chabu na province ya Nord Kivu. Tulipana conception yetu wakapwie uchumi donge kwa pesa na kwa mawazo wakadevelope yulu mawazo ya kushinda yenye tuko nayo. Donge aba watu wa bisi walikuwa wanalangalanga tu barabara na kufunga barabara. Sasa tulifanya expertise yetu kwa kuwa wa province wakaamua ile parking ifanyike na tukatumika na wa shoferi kupitia kwa association yabo yenye inaitwa Sokoki. Donc ba shoferi wakaitika kuingia humu na wakasema kama wanakuwa soulagé juu chama inawasaidia sana. Les motards ne sont pas en reste. Ils se rangent à l'école de la discipline dans leur profession. Bon, tuko organize na hawa chef wetu wa hapa vraiment wanatuorganize mzuri. Juu zamani tulikuwa na makavuyo hapa, leo hii vraiment tuko kumustari, tuko bien sana. Donc par exemple wewe mimi huku kwa ataki ya kwanza kia akakuya liwenjo mimi ndio mwenye atapandia kisha après mwingine kisha après mwingine lakini mtu asitoka kule afia pite tu hapa hivi hapana vile bon est-ce que ni vya mzuri par rapport à vingine ilikuwa juzi hivi ndio vya mzuri hivi ndio vya bien abilete kavuyo parce que watu wa kumigulu wanapata gisi ya kupita bien na sisi tunapata gisi ya kutumika bien. Les transporteurs vivant avec handicap exercent aussi leurs activités sans faille. Ils savent là où est réservé leur parking, comme nous dit l'ingénieur Charles Ndekezi. Bon, hatuwezi develope watu tukose watu wa kawaida, tukose develope handicapé physique. Ndio. Hapa tuliona kama handicapé physique nao wanapaswa kuwa develope nao watembee kwa mapave. Unaona hapo kufanya kinga yabo inakuwa ka nguvu. Sasa njoo ikaonekana inafana hapo tuwafanyizie fasi ya kutumikia yenye iko propre. Njoo kukakuwa conception ya kufanya parking hapo njoo ya hizi machinga. Parking ya hizi machinga. Njoo walikuwa wanaenda kwa parking privé na mafasi ingine bana wafukuza. Ikaonekana province inawakamata en charge iwatengenezee maparking zabo. Na hapa hawezi ingia mbuteyage au kumabarabara. Hapa hawezi ingia mbuteyage barabara ya mwenye analeta mizigo wake au mwenye anataka pakiza. Hapa ni fasi ya hizi machinga ya kuradisha. Lakini walitengeneza barabara nayo propre ya kutoka kuparkinge kwenye wanatoshaka mizigo yao kwenda Rwanda kuzilewa mu depot. Donc hapa nako parking ya ba handicapé. Donc voilà, même les personnes en fait vivant avec handicap ont droit également à être organisées. Voici là où se trouve leur parking. Ils effectuent le travail. Et c'est la visite en fait qui est en train de nous être donnée par l'ingénieur Charles. Avec cet espace pavé, sous financement propre du gouvernement provincial du Nord Kivu, la propreté est la règle d'or. Une autre route qui mène vers le marché Kahembe est en construction, à la grande satisfaction de la population de Goma et ses environs. Vive la révolution de l'AFC M23 pour le bien-être du peuple congolais. Tunaitia mu machine inaikata après kuikata inatosha pave. Donc ile na respecte inani pourcentage ya hapa ya mubaya sana.